Aja lalo mumpatadikuk buru ibulam. Nawwiru buyutakum. Aga sambunganna. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa biqiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kalian karena sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Jadi kong kata terlambat macawe bolanan terlambat di masjid aja terus maka ada poy terlambat. Jangan-jangan purana battewe masuk pada sunnah jolo di bolanan apa loka aja na pikirata si mata pikiran macam repa tutumi di bilana bolata iya pamito kita terlambat pemacawe bolana tawe na terlambat jangan-jangan masuk pada sunnah jolo nanono kode pale ini mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat keluarga besar Alena Temalabita almarhum Patalantara di kecomedi kode usaleh pernah camakku di telu setting kode usaleh. Mudah-mudahan almarhum magello onronna di serajanna pengallahu ta'ala. Mudah-mudahan almarhum di palepirang sininna amala-amala di cinna purai napa pole. Mudah-mudahan almarhum sininna atas salanna dan pengen ngiri pengallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mukarramah, sahabat saya Bapak Dr. Abdul Kalang. Benih wiseng yang kai, hotel pakai idina Ustaz. Kampun na pala. Yang kami hormati guru-guru ta, angke senior ko Pak Mursidin. Ada banyak orang yang saya kenal. Ang katuwita solo bola aku di kampung. Ang katuwita bonaku. Maega wita ko wiseng. Yang kami hormati Sekretaris Umum PCNU Kabupaten Bone. Ang katoy na dinri wita statusna yang keditaci di mamoli. Maka daka alhamdulillah takodi gagamatu kuro. Ternyata angkai. Nah, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh pendidik, para tamu undangan, para jamaah, minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Karena keterbatasan ilmu, siapa tahu salah terbuka. Yang penting alhamdulillah, ia mananna dan lewat TV, mamuari pada angka ki riri ki pengallahu ta'ala, asale wangeng, adisi disingeng, nenia tepuk ri pengallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masalah malam bengkeha dari papuji dan ya syukur saya rajanna pengallahu ta'ala. Oleh karena dan waktu angka pada tudang ron lebih ribolana pengallahu ta'ala untuk maelo mengkalinga ada malebbi silappa yari gana dua lappa pori taruh bicarana pengallahu ta'ala mamuari bare angka barakka matu tatolongan lisu niyakia tergantung niatah pada kitudang pada ki kurma pirejama neki angka kwewe
angka 100% niakna makasiwiang, angka to sera pulona, angka to 50-50. Angka joka mamulu, aga na pau, tekilok ka, ay mamulu ipindra, siapa tahu kamu malik pro. Ya, tani di wasa kondro saliwa, di bone, pak pindra bonito, nakan natoni kepang. Ada, jadi kualitas nama tu ibadah, barakak tololonga pole mamuli opewe tergantung niatah. Innamal a'malu biniat. Jadi tapa dicengi niata. Nariko ang kamelo tapi gau. Nasaba upan na salaniaki aga agi taniakan iya tomi tu tapuliang. Ya ko tello taniaka tello tomi na acilakanga pa nariko tello taniakan na di gaga tawata matu lisu. Rugi kita di gaga apalan na mamoli na dito gaga taruntu tello sebenarnya masimpu milin na tello niki barakah na diakatai. Oleh sebabnya itulah din yang berbahagia, tujuan utama hadir adalah karena cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebabnya itulah tanda cinta kita, mari senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Agar supaya beliau mengenal kita, kita pun mengenal, meskipun kita tidak pernah melihat fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin bahwa malam ini angkai nabita, apalagi kan nih bulannya masih tanggal 20 Rabiul Awal kalau tidak salah. Narialanero tanggal 20 bulan Rabiul Awal. Sarekwam mangi tapai gaiwi kiringan salawat lo karina nabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salawati adin yang berbahagia. Oleh sebabnya itulah dilane ewan niwe dina pada kosoy. Ya kosoy macerama ki pena malampe dina marigaga. Ya kawan niwi pena malampe pena cakarudduki. Ya mabila to bolaku. Telu mi bawa poin mela urampengaki. Mudah-mudahan ye terluwe angka tati cik diga dua ga yari gana telu tambah cik di telu gana apa. Nasabak rugi ki nasa ngade na dendre ya pangurusu nari kupole ki nade managaga tati lisu ribulai. Nah rugi kita oleh sebabnya itulah hero tina poji si bici-bici gak sana juga tu si bici-bici tengkalingai. Nah karena siapa tahu angka upau matu tengkalinga si polo-polo na lette iro ada-ada ternyata salah. Tak kira karena padahal cipolo mi. Tuh, ya, adin yang berbahagia. Telu mau bawa bapak ibu, telu. Ya kau kali telu, 5 menit cek di poin berarti 10 5 menit tandriak bilangi muka di medendri. Hadirin yang berbahagia. Tanda cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telu mau bawa. Nomor sedih onro papujita rinabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia naritu si mata dikiringan ni salawat lorialena. Nah karena kenapa? Ina salawat din yang berbahagia maegan perintah Allah Taala ibadah-ibadah. Maegan perintah Allah Taala amalan-amalan. Nikedik gaga na figau sangadin na salawat. Biasa tuh yang kedinga, akimis salah pakai dia sempajangnya. Ayah kan? Engkau gaya taruntu adi-adi gadalele makada ipo ngalatala mas sempajangnya. Digaga tuh? Nasuro ki mapuasa dito. Nasuro ki joka Mekah dito. Niki pengalata ala makada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Majapunna Allah Ta'ala si bawa malaikat masalawai dari nabita. Jenere ko Allah Ta'ala si bawa malaikat masalawa ma kita masik ke ini. Ma kita makutu ini. Allah Ta'ala masalawari nabita sebagai tanda papujinna cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akka masena Allah Ta'ala juga nabita sehingga masalawai macetoi malaikatna sehingga nasurutoni Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
sinin na tamatapko pada salawaki apa salamaki lori nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macarama ka di cendranan kemudian ka. Pana pengajian tanya to tanya pakwe. Aku tanya ka jolo ustaz. Magasi ni suruh mas salawa nero nabita ding kalinga makadali sa surugan ni. To biasa ding kalinga di gagawad ditama suruga pamulan sangadin na pura ditama pengalataan na ce umakna. Magi dikiringa si papa salama, magi si reloduangin sa lewangan. Jawabannya nomor sidi perintah na pengallah ta'ala. Ya? Perintah na kan? Kama kali pengallah ta'ala. Ya ayyalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, jawabannya adalah Bapak Ibu, Nabi tak to salewangan, to salama. Sehingga pernah ditegur oleh Nabi Benina, Aisyah. Nah sabayro sumpajana Nabi ta megangi pakaswian na niya tinrona. Megay idi. Megangi tinrota na iya pakaswiata. Tega magallo eto 5 tinro, cede matinro si. Tega makonja agoro, to 5 tinro, cede matinro si. Namo ko kantoro matinro to, cede matinro si. Ada yang berbahagia. Jadi ya Nabi tak jadi makadai Nabi tak waktu di podangi. Iya. Ni jadi garo nama galo narikuyo pakasenge supaya mancaji kena macawi kak kena napoji kak pengelah ta'ala. Nah jawabannya dendre magi ti masalah ki. Contoh malaki werinum kaca. Dipindra iya ruwaye. Ya ko penuh kira-kira jeruwe ko penuh jo ketiga. Di joke ko didi nakanna kita mapakotoro papedecenge papedece nakanna dikiringan ni papa salama ri nabita na nabita to salewangan terpancar kembali apa yang kita ucapkan. Doa-doa yang pernah kita ucapkan maka terpancarlah kembali siapa yang mengucapkan salawat itu. Contoh yang kedua, nariko angka cami ribolata di gagaro takna pero nabita ka tumapacing atingna nariko angka kaca cami biolota napamasentere ki namapaci kira-kira yero pantulana jo katigay juga kodidi. Oleh sebabnya itulah perbanyaklah membaca salawat adin yang berbahagia. Nah sabairo salawae di nabutu jenne namu di tak jenne. Iro salawae de tona butu makere mangolo oraipi mangolo kiblapi de iro salawae de tona butu makere leupi tuda pi namo joka ki de tona butu makere konsentrasi pi de to iro salawae atipa namo tak kilo ngami adin yang berbahagia namo makilo mi tilolonga to apalanna. Sehingga makanya dikta Muhammad SAW man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asru salawatin. Makanya dikta nani gini kita kiringan ngak salawat cicemua di salawati we ke 10 di pengallahu ta'ala. Coba nih cica bawar roh. Coba nih gari kusiratu tabaca salawai. Berarti si sebuh. We kasih sebuh ki na were papede ci pengallahu ta'ala. Wek sisabu na bacaki na kiringa ki salawa pengallah ta'ala. Coba bayangkan ku pengallah ta'ala salawati ki. Ini yang pertama. Yang kedua nasa nabita. Kasi mata kiringa nga salawa. Wahuttat anhu asru hatiatin. Dia dampangatoy 10 dosana. Coba bayangkan. Sisa dibaca salawae. Na dampangati pengallah ta'ala 10 dosata. Disitulah letak perbedaan daripada istighfar. Kita baca istighfar cicang, cek bitomi dosa naluka. Nih kita baca salawai cicang, nasa nabikta asru hatiatin. Nah dampang ti pengallah ta'ala 10 dosata. Nomor 3, warufiat lahu asru darajatin. Napatarakka pengallah ta'ala 10 daraja. Aronakka ti pengallah ta'ala 10 daraja. Cicak bawa dibaca salawae. Hadirin yang berbahagia.
niga biasa dituna-tunai ko di keluarga na sabak degaga ulawena kondisi masyara niga biasa ditunaikanai ko di keluarga na sabak keluarga na sugi niga to biasa di pakarawan na sabak dek nama tandre pangkatna dek gaga jama-jamanna paigai ni bawa baca salawat di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah narik kumagalumui ikhlas ki adinya berbahagia napa di pandanungan ni baca ni salawat kiringan ni salawat Nabi kita insyaallah papujita min rala li Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah pengala taala patarakkai darajata ketudat-tudat di pak dituga ayan tapi kiri ti beli bolata aja na tananawin ren na tawi pangkat tu tahu ni anu mali si motro na cicila siro kaya anu makudu baru sih dia perlu lepot mani di lo pikiri as-salawat nih di biasa muki masalawat bu biasa mau tak baca salawat Ibrahimiyah biasa ya kode nang kata baca pas salawat Ibrahimiyah berarti dengan sumpah yang deh aja salawat Ibrahimiyah tegaro salawat Ibrahimiyah minimal 5 kali sehari semalam dibaca Bapak Ibu minimal nareko pura tasak kacica berarti dia tasampaja subuh di tegai weh mapikir ibu tegaro nasus tase Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad angkatomak kada stas kapatan dengan sayyidina nareko dibaca na sumpajange at-tahiyat oke lah lekasi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini kinarikolo kima pakalabi tambayi sayyidina. Deh, tepu-tepu bawah ni sih tahu ni ka guru ko tepu bawah ni sih kepala sekolah ta. Misalnya, Salahuddin para kepala sekolah na ka. Pilih tepu ro, kudiolona. Dedi pasti tambahi Bapak misalnya Bapak Ibu. Jadi iya naro salawat aga Bu. Salawat Ibrahimiyah yang tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang biasana tak lupa ki ia bawa dibaca nariko masum pajaki. Padahal seharusnya kepura ki tudah ki dibaca. Tapi gaya ini baca maka dia anu tas malampe wih lampe panaseng nanti mabuka WA mo biarlah siki pala muncul salawat Jibrilu kenapa ke siro salawat Jibrilu Islamu salawat na Jibrilu muncul mi ager bu salawat na Jibrilu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala inilah yang paling simpel ketika kita duduk-duduk naik kendaraan tak usah menghayal Bapak Ibu sallallahu ala Muhammad saya tadi baca kurang lebih 300-an Bapak Ibu ya nasabako terbiasa nih dilihat ati tepu namo dia diperintah dilai nasabako dilalang karena sudah menjadi kebiasaan jadi itu kebiasaannya ala bisa karena terbiasa nariko angka atau si mata napuji mak beli nariko mak bicara pasti setiap mak bicara pasti mak beli nah sebab memang kebiasaan di angka atau karena kebiasaan nariko mak bicara pasti disalingi dengan humor-humor di mapa dicawa nah karena sudah kebiasaan angka atau nariko to tudangi di mata musuh materu karena kebiasaan ya kan kata Bapak Kerta jadi ala bisa karena terbiasa maka Pak biasa aleta lilata si mata puadai salawai. Nah, ini tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, supaya penak malak mengralan Pak puji tari nabita talai wiri.
minimal wek kaserat sesusiwan di masalah waki. Tabah gini, dah gampang kan? Pura kima sempaja 20 subuh, pura loro 20, pura serak 20, pura mangaribi 20, pura isya 20. Siagero. Seratu na yapo ini, ay ya kumak baluto ni. Ipepe katon ka tima barisan lagi saliwa, meli ay diga agak Allahu Akbar. Ia narodiasen sempajang hanya sekedar menggugurkan kewajiban diga kata lolongan. Nasabah sekedar menggugurkan kewajiban. Bisa nggak berfungsi tanha anil fasyai wal munkar? Tidak bisa. Karena kenapa? Pada saat kita sholat, kita tidak menikmati sholat kita. Dan jangan sholat maka deh loka bang busuk. Tidak Bapak Ibu. Jalani saja sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Hadirin yang berbahagia. Jadi, Bu, tapalah salawat bil qulubi. Tapalah. Tapalah yero Bu. Pak Bure yero. Napaki nabita yero. Widina pala salawat bil qulubi. Ayo sama-sama baca Bapak Ibu. Pegang dada sebelah kiri. Karena obat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bu, pura kima sempaja talawir kata lu. Bu, tapi dengan ikhlas. Aja tabata-bata tuh ngamu ngaruna sustase ai denak kandre. Di Riolo magi na mataran di Cukutena atau Toriolota. Nah, sama keyakinannya memang tinggi. Ya aku ini mak buca-buca nih cimutak tuk. Dia lupa aja, magai. Mega bata-bata ki. Itu Riolota na micu minarikong kapedi. Nalipo minarikong kapedi. Mak kope mak busa-busa ni kuro micu na dia panapaja. Magai, makurang ya kiki. Jadi ulangi pemo tapala yero Bu. Mega di HPW. Taukan ni bakro. Misal maka deki tibbil qulubi ona pudani itu. Itulah guru. Ada yang berbahagia. Hati-hati ki. Siapa tahu engkau pura medik ki, dapat selesai. Jadi magallo narik kutanan itu misalnya ini. Ya. Jadi tapalai salawat tibbil qulubi. Ini yang pertama. Yang kedua ini yang berbahagia tanda papudikta rina dikta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya naritu. Taparakaiwi si bamadeceng aga nasalengaki. Ya. Nasabayiro nabikta nasalengaki tania ulaweng. Tania asugiren, tania pangka nasalengaki. Aga pada nasalengaki. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Akan salengaki nabita, nariko ditegau dijagayu yarod wae salewangaki. Magallo akka tutungetta. Aga yaro kitaballahi wa sunnata rasulih. Akurangi si bawa sunnah na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya naro taparakai. Nariko tapadecengi yaro parakana. Insyaallah itu adalah tanda bukti cinta betul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Purani mengaji dendre, purani minimal cek di ayat. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Baca bersih. Baca Yasin. Baca bersih. Toho. Baca bersih. Toma kutu. Daripada na baca Alama Yasa
Biasa ga ustaz ka baca? Biasa. Kaya guru TPA ka riolo. Di pangaji mana guru TPA ya? Di Tokasay, Macueka. Ternyata angka memang guru pangaji riolo. Tanya tomatoa, tanya anak muda. Di tesi. Ternyata dek kasih. Nisan ni hurupu Nih dek pa nama galo bacana. Nisan ni hurupu Untuk nisan na kang alif lam mim. Alif lam mim. Aga na bacani. Alamak. Akan nisan ni hurupu Nih dek pa nisan ni peku caranya dibaca. Dia yang berbahagia. Tak guru ibu. Iya naro nariko ta pangaji nak ta. Nanti na pakirik-kirik di guru pangaji. Pada nakku, dulu pangaji nakku ya Pak Natoro ka. Nene nama Pak guru tu mangaji di kana lo Pak dia toro to. Gidi sapara ni guru lengi di sisen. Ngerti nih Pak Rejing nanti di Pak guru nanek mengaji. Ngerti ki semua ya sama ngerti. Pada pengertian ta nareko nadapi di sele oli otota. Si bawa motorota. Aga tapodangnya nata. Nadapi ni tu na. Uli na motoro selena. Uli magana uli magaloy. Nasabak motoro baru. Motoro baru. Siaga lina. Bu. Siaga tawajarin guru pengaji. Menghargai Al-Quran sebagai tanda cinta kepada Rasulullah. 10. Siulang. Atau 20. Ya kau pada cek di bola aku apa ngaji temu pi agak ditiwirengi nasumanu supopo nagiri tatelu manu ngasih tahu ni di pengajian anak nasumanu buat ciceng coba bayangkan nih bayangkan Bapak Ibu mega menelinga pusra tas 100 minimal siuleng magi dek talangi Bapak Ibu minimal 100 sebu guru pangaji. Na koriolo di mangaji dek to si diwajar idui na sama makura dui riolo. Aga fale di pak darat ki pada ya. Joka ki ma dara matana ladang. Ya kalau ki mangaji len pak ki wae ditarui gumban na gurue. Mak baraka tatanumpulan ni mangaji teman ni. Maka kita 2 tahun di pangaji denule mareke denule lece ikrakna. Magai nasabak mareke tu makna malangi lui guru pangaji. Carana puji kinabita. Nah iya naro modalak na taronga si pungal nabita. Para kaya itu aku rangi. Para kaya aku rangi. Carana nule. Iya ro anak-anak juga mengaji. Dia panara tu bola ngaji ngangi si jagur di dalam kapitu nih. Magai nasa bayar songkona nene na nalangi. Iya na tu nak mu pake. Na iya songkona nene na cek nan kajulawang. Ang katu tampu na kue musuh men biasa. Awe kasina kamase. Na iya na romasu melodoangat ibu. Aja taran nuangan imangi melodoangat ki nasa balenan kamatu-kamatuan na. Debu. Biasa ki mubi pa baca-baca di bolata na bacanya ki. Biasa cinampak kalalo ni. Biasa. Nasa waktu na tuli riolo ma baca-baca sebelum ramalan di macet bumi talangi. Na tolu si ramalan kedua na pedi adenenge na baca memang alhamdulillah. Satu dia ase doa menibawang itu kok doa kiru-kiru. Nah sebab magi Bapak Ibu ini matopak kui. Mapak domengi siaga hadiana. Siaga televisi, kulkas, kipas angin. Nubi tayo barasanji baca doa untuk keselamatan na putingna anak-anak. Siaga di sana. Maigan ko 20.000. Hari ini 20.000. Bola na iman na kuro dipindra dilalang. Dilalang. Motoro Honda Riolo Pakademinya. Let panimanyangi bensi 2 hadirin yang berbahagia. Lisu matombong ni nasa magi naukay tako 10 bawa 10. Na pura beli malin tadi di bolana bensi ko ba di bolana
25.000. Maka 2 liter kan 25.000 tau? Ko cara na poji kinabita. Di sistem mo Bapak Ibu. Matu dia serimundi na pong Allah Ta'ala. Boleh na tamma kamakai di gagawat di mabere syafaat sangadina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narikota caribiani, tadi caribiani, iro na salengeki, iro itu kita na pong Allah Ta'ala di tamiluk baca, digangi baca na Facebook tania Quran na tajan di mata serimundi. Ini mak kada umat na lekemak na nabita. Lu siapa? Ni gaidi Dewi Seki. Dewi Seki. Nah karena kenapa? Taro-taro na di taparake si Mama Decing. Maka di paraken ustas. Waktu na napendre kakalak itu utaro na la Maria ro akorang iratu makutirinan kukai. Ini na matu dinoko. Coba se. Mabaru itu akoran na. Nakuang kato di boran to di baru akoran makutirinan kana baca. Na baca bayu. Yang kedua, papasan na dikta. Aja lalo mumpatadi kuburu ibulam. Nawiru buyutakum. Aga sambunganna. Nawiru buyutakum bisolah wa bikiratil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian karena sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Jadi kongka to terlambat macawe bolanan terlambat di masjid aja terus maka ada poin terlambat. Jangan-jangan purana baktewe masuk pada sunnah jolo di bolanan. Apa loka? Aja na pikirata si mata pikiran macam repa tutumi. Di bilana bolata. Iya pamito kita terlambat. Pemacawe bolana tawe. Na terlambat. Jangan-jangan masuk pada sunnah jolo nanono. Kode pale ini mani. Baik itu biasa macam apa makawe. Ya biasa tahu tuh nasi era nabita dia sampai ya sunnah nareko mangari puret bang ni kama kada nana bita dia lah nama si bolana sampai ya sunnah dia napa mesu di ya ini marah salah pahamanan ni ro katopah di sana bita makde angka tu sampai ya palawangan na bangis bawa kamu berarti ko mangaribi ya sana Bapak Ibu nasaba iro mangaribi boleh jama-jama na tewe kang ini mubi. Hayya ala sholat. Pada lomi jo kemasumpajan. Tapos ko na baca Allah Allah pagmataru manika mo. Musalay ten ini mubi. Di tajat-tajam mo jo 5 menit. Na ini mubi. Kanya kay di mubi. Ni ka biasa ba? Wakarin hayya ala sholat. Mari. Hayya ala falah. Mari menuju kemenangan. Puranero, di pana sa London, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Namu bikin itu na pembala. Di, coba. Malapin. Angkat itu apa kue Bapak Ibu? Mungkin biasa di kampusku kata sidrat lah. Jadi tak ada pun aku apa kue. Ini nyata. Si jama-jama ini. Ya roh, ya angkat koro Pak Bang. Tugasnya memang asal tapi ramalangi. Dia kaki buka. Pas ditetegan range mataru jo kabang minu bacede nah iro te manoko-noko wah itu si Pak Bang Pak mapi polade season na pura bajok kay buka mataru kama tawe ka season na jo kay buka nape manalena mataru kama tawe akhir naga maseboy aduh jadi Bu Bapak iro biasa kabang apa masuk yang kok mengeri masuk sunnah mo, kue CD na, CD kayak rumah bata itu, kasih sunnah dek kue manrasa kak dia bisu. Nah itu ya Bapak Ibu ya, jadi kalau betul-betul cinta kita kepada baginda Rasulullah, jaga dendrinya. Nomor 2 dijaga sunnah Rasulullah, ya sunnah naik. Pertama, itu namanya sunnah. Pak tangga benih lah tu ko orang pengamalan ki. Sumpah duha. Sunnah ga? Maka dari Andre gurutta disengkang guruku ya gurutta Abu Nawas binta waktu pun apa guru. Banyak biasa masih sekolah bu, sekolah ini Arawika, pertama tahassus. Dia suka tertidur, dia suka sekolah, terus setengah neneng.
tama ka tahasus. Aga na po, maka di papangajanan di gurita. Lebih ramui nak dek muan riile daripada dek masum pajak duha si minimal 2 rakan. Aro. Nah bandingkan nih gurita lebih mui dek muan riile, daripada dek masum pajak 2 rakan minimal 2 rakan masum pajak duha. Nah coba gini. Terutama di makun reye, ya rata-rata monro bola. Pemesu nila kita asum pajak duha ni di mundri taselewi wajuta aja ni rumah bola sunai aja ni rumah boda purni di ikui cara nak mundur di bola sumpah aja mak bola sunai na pake dokter buting ni rumah wangi ni rolong ni siruntuk koro orang biasa nak masum pajak kiro meru iwa siruntuk Niga, coba yang gereja kebulan apa tadi sama bola sunah wujud apa ni? Kira-kira nalayani ki atau pikogi? Nah pengalat Taala melo masih untuk. Tapa DC ini Bapak Ibu minimal 2 rekan. Mapa mula tiga, kata tiasa suruh. Agak perbedaan Ustaz. Ya kau suruh Bapak Ibu, ojo kaki masuk pajak subuh. Nah tako dito gaga kegiatan letu kile masikri tako mumpu ni mata suci de sumpahnya ni 2 rakan apalan aga palana bu aga pada apalan nariko boleh umroh to nariko dega gaga di tata maka jok kabani matu masum pajak subuh kwewe ta jangi mumpu na mata suwe napa masum pajak 2 rakan niat suruh napa li sumatu podangi boleh bolata maka boleh nak Mekah. Boleh nak Mekah. Pasti dia narengi agai umroh. Pahala nami. Jaka mana pada di boleh Mekah masuk pajak 40 di Madinah. Tapi lisah kedai-kedai apa pura ni wala 40 koro bandingan nasi 1000 pokoknya yan tu biasa di sutongan o di tanah mapacingnya. Boleh ko di tanah mapacingnya, lisu si matu di kampung na mapacito na sa magi, namun sa pajak Jumat itu na nurusuki. Nasa bapura di podang, kumasum pajak ko cicak kwewe, si ko hapalan na. Masum pajak ko kedua, si ko hapalan na. Muale 40 bira jamana, si ko hapalan na. Lisu matu di nagagan nurusu. Padahal, di na silewi kisik na. Dengan televisinya. Agak pala nilai pahala na. Bandingan na contoh. Andre ni jolo si katoang. Cica ni mandre na jaming sining. Maka deh janawan deh Pak. Mandre na si katoang. Andre ni si katoang. Nah, itu bandingan na Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia. Sunnah na. Yang kedua Bapak Ibu. Yang dari itu nabita di nang kana sakke masum pajak berjamaah. Tidak ada panggilan yang paling mulia dibanding dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Pak Bangi makada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Makanya tadi saya bilang kata dia mui pada nabita. Itu nabita Bapak Ibu. Ya ko angkat tu si mata ni tamnya berjawa takut di gaga makri tajam ni jolo. Tajam ni jolo sepatu nape majin ni. Atau angki dilalengi gili-gili moki jolo napakibang jadi kamu adanya berbahagia ya dari kongkong waktu ini adalah yang kedua yang terakhir yang intinya sesuai dengan kuis pandu ini di mana agero adanya yang berbahagia tanda cinta kepada baginda Rasulullah adalah meneladani akhlak beliau. Meneladani akhlak beliau. Pertama, ada banyak akhlak beliau. Hadirin yang berbahagia, iro timunna dilana nabita Muhammad SAW denan kena pakai bicara kunja itawe, bicara boko itawe. Denan kena pakai mapitna padan narupatau iro dilana. Dilanya hanya semata-mata hanya dipakai untuk kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinang kan urus bali bulana, maka dari yanu mapakui. Dinang kenapa dilana gosip pada dan tahu. Ini yang harus diteladani Bapak Ibu. Bu,
Bu. Di tulemo pakai lilata, tulemo perangi. Tulemo magampang Bapak Ibu, magampang. Caranya bagaimana untuk menekan lidah ini agar supaya di nulet pegau tidak ada celah untuk irolilet pegau yarega bicara konjana tahu, maka isilah dengan zikir setiap saat. Isilah dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Iya narobati patat cenne. Jangan kita bicara tema kene pikir caranya yanu malisi motor odionni pikir yana mega pangalina pikir yan yero nabita digaga urus iro. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yero tongkana nabita de nang kenapa kin soni mi tahu tat utuna pada narupa tahu. Denang kenapa kita kami bawa hadirin yang berbahagia. Yang kelima itu sejarah nabita untuk kanjana nabita hadirin yang berbahagia. Ahlakna Rasulullah perlu memang diteladani, tidak ada dendam sedikit pun di dalam hatinya. Biasa tu dengan kelinga yoro nabita kalau yang masuk di bolana lo langsung pada subuh cerita sibo aja nak di pintu ilona pintuna agak koro angkat ini tarongan ikut di bali bolana dek garunis yang nabita ni tarongan naisen ya naisen wek katelu kamu wek kapa ini gaga lisi nabita napodangi Aisyah engka gani rekutu maka di engka yang suruh Allah Ta'ala magi maka di malah itu langganang logar langganang aga maka di engka langganakku setiap loka masuk ke di masjid ke di lecca ka tai nah di ini gagi yewe malah salase no ya malah salase. Akhirnya maka di Aisyah kamu untuk sarapan pagi maka di alen itu coba ini gari taneki ini gari di pakoro kira-kira roti kali sutala atau bangkok atau pisau patisan disitulah akhlaknya Rasulullah sehingga Allah sendiri memuji bagi Rasulullah wa innaka la ala khuluqin azim. Allah langsung memuji Rasulullah. Ternyata akhlak kamu sungguh mulia ya Rasulullah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Nasabairo kiro nabikta adin yang berbahagia. Bicara nabikta de gaga de na maktiguna sehingga apa yang terjadi terkadang toimero etama seleng de panette nabikta nape kiro na macar te masahada. Nasaba ampe-ampena. Nah, sekarang hadirin yang berbahagia, supaya amat di kampungnya teladanilah Rasulullah SAW. Ajak ke si pakko-pakko beli bola. Ya. Nasabak bu. Magi nih digoreng Pak Edito si Mega, macino rene. De bu. Ya kemana suka, yuki taruh Mega way na sebalisik. Nah. Ajak tadi bupikna di bali bolata, apalagi kumalundra misina, miri anginnya, angkan ya anak teri, luka mandrema mana subaso bali bolai, mabau, patikan ini bapak ibu, ajak kasih banci, nasabak narekopole tengah banding akan nakicika, kira-kira nih bantu ki, bali bolai atau si kita angke di Jakarta. Kerja pandang, niga. Bali boleh, nasabah itu cikae di Bali bawa na bahaya. Bali gari bacana. Cika, bali sih. Kaci. Jadi kali tutup ki. Ini roni, nanti salah. Nah, ibu. Ya kembali bali bola tak oto. Ajar sita tangka kereta ke si malu lapor rumah tu dia. Melisi oto. Syukuruki supaya angka masuk nalura-lura toki. Kalau angka misalnya tapapuri tambah makai loki di lada joka ke ini rumah sakit tapanena. Tapi kesibon ciki. Satu curaki pintu. Tahu? Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yero nabita angka ka benciwi.
Degaga benci secara fisik na sebenarnya semua mengimpuru mitawe, impuru aga sebagai iktibar matu kejadian di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Iktibar, natungka pengalatala pakiro supaya matu di kejadian di tengah umat sehingga setelah Nabi dibuli, setelah Nabi dikasari, setelah Nabi disolimi, pernah gak sedikit pun Rasulullah membalas? Tidak kan? Itu adalah contoh na paturungan ki pengala ta'ala. Panole makada kiro, kiro Nabi tanang katong biasa rempoi, na dijaga di pengala ta'ala. Kiro Nabi tanang lapasangi, nang kau malaikat si mata teke maka dia kali tutup ko. Tidak, memang hadirin yang berbahagia, ya Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi tak ada nanti rahmat hari nami to naman jadi pamase. Ya, emagi pengen kaman contoh mi dari kursi salah kimatu malam maki siap dampak-dampangan. Sehingga hadirin yang berbahagia, dua malah dengeran, dua to malah dia lupai. Salewangan ki kumapakiro. Dua malah dengeran, nomor sedi pak PDC na tahu lo karidi engar lalu supaya malam mai dibalas. Tengarang dari kong KPDC ngiki aja tuh sih saja tamisangi. Nih, nah tengarang dari kong kapura PDC ngiki. Yang kedua, tengar dari ko angka tuh pura tasolangi. Tengarang iro, wih, ya anu tuh kasi pura wanu na, di waktu kalau tadi lo melo dampeng, lo kajo kapura yang kedua, iya tuh, ya. Dua tuh malah ada dan lupai aja tolong mengerangi. Nomor sedi Pak PDC lori pada rupa tahu jangan sekali-kali diungkit-ungkit. Maka diero ya nuna, dia nama pakor kena taninya, kasih di bola rondangi arolabu, dia nama pakor kena taninya, kasih labu, dia nama pakor kena iya capu pahalai. Pak kini ngerangi, tiloto biasa maka dia lena, ya, ajak tengerangi Pak PDC lo daripada rupa tahu. Nomor dua, aja to tengerangi papejane te lokar udidi. Iyembo, baja pi, dendre mataka. Baja pi, walia ba pangelianu, pangelitole yanu. Cina, harus bahaya Bapak Ibu. Aja tengerangi papeja na tahu lokar udidi. Ya, di gaga nagalui na kusi salah-salah ki, di gaga, baci diase. Harmoni. Rukun Bapak Ibu. Agar supaya apa? Narik kumak barokboy bali bolata di pandu-panduna nagorai ki kong kaki labu. Wih, kianu labu. Telpung jolo magati maliwangi. Ya ku si benci ki, ya tahu si benci Bapak Ibu ditepung di bawah ngasanna maka lele diseding. Depan si runtuh. Coba ni kong kata si benci. Asal na dibanding kadinga, maka lele disedih. Apalagi nariku si runtuh ki, apalagi meloki malanya gaga, apalagi meloki mobil makan bersama. Degaga Bapak Ibu, degaga. Engkau kata saro. Nero tujuan hidup tak kira-kira aga. Bu, turun itu sekulit. Cede mani. Bu, ibu. Minta kita mundur di dinoy. Si bawa aga tujuan tak dipancaji. Maka di pengala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan tak dipancaji ini rupa tahu si bajinya aga. Nah sepengala ta'ala maka sirian belo-belo minalaki na rekod joka kin rumah dare joka si makan tero supaya dia tak bosan. Karena hidup kita adalah adin yang berbahagia. Palawangan nami beri selenge na tuang kasih mata kabiri. Iro bawang atu tungeta. Palawangan na beri selenge na tuang kasih mata kabiri. Magi na sabab memang pengala ta'ala makada illa liya'budun. Hanya untuk beribadah kepada aku. Tinggal nasa ibadah banyak. Allahu Akbar. Takabir kan? Takabir yang berbagai sampai assalamualaikum. Sudah beribadah, tata aja si pura loro supaya te tabosat aja ngiloro dia laki jama-jamang. Engkau makan toro, engkau belulawa pada gunaku. Nah,
angka masapiri oto, angka juga mapaduru, angka na punya magosip, angka timatindro, sebenarnya na bosan untuk aga. Nah, disinilah rugi malokpoki nareko magai, nareko dek gaga lima watuta, dek gaga subuh, dek gaga loro, dek gaga asara, dek gaga mangaribi, dek gaga isya, padahal dipancaji hanya untuk beribadah Bapak Ibu. Oleh sebabnya itulah sering saya bilang, abina sangat paga, acila kangak paga, topin rae, jadi khusus topin rae kowe, narekode nang kadiruntu sandalata standar korjolona pintu nama sigi. Ya, acila kappa abina sangat paidi, narekode nang kadiruntu sandalata parkir diolona pintu nama sigi. Kali tutup ki, ya. Kenapa dirinya berbahagia? Tapa guru memang ni aleta tetto dimundrin na pa imang. Tapa guru memang ni aleta jokka di masjid nasabaan ka sewa wattu matu de tolle jokka di masjid di tiwi tu jokka di masjid. Napa di paundro kidiolo na pa imang. Ha? Isemo. Bo. Ni tahu ni ro. Payah ni tahu tokka ya. Nah. Pak guru memang ya letak jokka di masjid. Itu sebabnya Rasulullah SAW dalam keadaan sakit bertongkat tetap jokka di masjid. Pak guru memang nih, nasabaan ke waktu nama tu digotok ke jokka masjid, dek tanca jimamu, dek yolona taima ditaruh. Pak guru memang nih Bapak Ibu, Pak guru memang nih hadirin yang berbahagia. Selesai suratku, tomat waktu. Hidup ini hanya singkat. Hidup ini hanya singkat. Jangan sampai makan deki Ustaz. Napi 25 muruku, Ustaz, napi 30, Ustaz, sehat walafiat, amatin ngi denak kita kuro. Hah? Amatin ngi denak kita kuro. Yero melo emate, kullu nafsin zaikatul maut. Yero lo emate, tanya tumalasa. Hah? Tanya tumatoa. Tanya nana. Tanya stase. Jika boleh. Ya manen naman kinyawai romanan ni mati. Bening itu saya ini yang berbahagia, capu ni disirkan rumah sakit. Juga sih rumah sakit, dia negara pastiran. Nah, dia merokok cuma di situ. Nah, terkadang dia rumah saya, kamu itu malah saya juga kita, dia pak turun lagi rumah mati. Biasa Bapak Ibu, pernah saya tak sering ini. Ya, nah jagain dina, isi bola, hari ini macam apa pindah. Yo mati. Nanti andi melantai ke sana. Angkat guru kuliah disekan, Bapak Ibu dijaga di pakul juga kondisi juga rumah sakit. Andi nama andi jodoh, sampai sehatnya. Yang kali itu untuk Bapak Ibu. Oleh sebabnya itulah mumpung masih sehat walafiat. Dari kumaha salah sakit pada berarti apa kita kumaha taala. Aringar lagi Bapak Ibu. Ya, aringar lagi. Jangan dapat setiap ada waktu dan kesempatan beramallah, berbuatlah kebaikan. Nah, karena apa? Sekecil kebaikan apapun yang kita laksanakan, maka Allah tidak pernah tidak menghargai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Aja saja siapa yang dicuek, siapa tahu dia mau dicuek, orang mondro di raduna kepada Allah. Dan dia aja tahu siapa yang mau dicuek. Siapa tahu kutu mundur berdirinya Allah Ta'ala. Oleh sebabnya itulah tadi dari awal saya mengatakan perbanyaklah istighfar, perbanyaklah membaca salawat agar supaya hati-hati ini selalu konek dengan Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan hanya selalu konek dengan HP, tapi koneksi kita selalu utuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ada kami bawa Nabi kita. Makanya hari ini yang berbahagia. Tapi koneksi kepada Allah harus memperbaiki koneksi itu di bawah. Nah, sama kesalahan ya sampai asing. Makanya hablum minallah wa hablum minannas. Percaya di kuota Allah Taala, tak boleh tinggal di kuota mata pada akibat insyaallah selamat kita Bapak Ibu. Saya kira ia sempat sampai nanti. Mari Bapak Ibu kita selalu berdoa memperbanyak salawat baginda Rasulullah agar supaya
hidup ini lebih berkualitas lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar insya Allah seketika kita meninggalkan dunia, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wassalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.